Sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya. Ngilokhu ngishilo ngithi imizi nemizi inenkinga zayo. Nawe uhlezi lapho kini mhlawumbe unenkinga zakho. Nami-ke nginayo inkinga kwelakithi ekhaya kodwa ngeke ngixoxele umuntu okwamanje. Mhlawumbe ngelinye ilanga mase siyivala le show. Nami ngiyohlala kule story esingapha ngigonyuluke ngokungiphethe ngaphakathi. Kodwa njengamanje indaba ayikho ngami. Ayikho ngawe futhi mbukeli. Kepha inosisi osibhalelile la all the way from eGoli. Madoda koJozi Maboningi ziyenzeka. Siswami sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya TV. Ngiyanibingelela nami balaleli nawe bhuti ngiyakubingelela. Hayi. Cishe ngalisho ke igama lakho ngakwethula sengikhohliwe ukuthi kambe amagama agodliwa. Siswami uzela kithi ngoba unenkinga. Into emnandi ke ngale show asixoxe indaba zabantu. Asixoxe indaba zakwamakhelwane, asixoxe indaba zasestradini. Sixoxe indaba zasekhaya. Kodwa njengamanje ukuthi sizoxoxa indaba zasekhaya lakho. Kwenzakalani? Mina nje iphandelayo wase Alex. So manya emsebenzini nginokuyigibelela nje yabo itekisi yabo. So kuthe ngamanye amalanga ngiya emsebenzini ekseni. So there is lo guy lo yabo ayuzu kumbona bonjalo nje lokho engibuke kunika leyo look. So kuhambe kwahamba insuku mara yabo. So wazagcina seyijuba iseza kimi so wafuna amanamba imbuzi igama so nami ke ngabona insizwayo hayi ngathatheka so siqhubekile ke hayi senza into yakhona hayi into yethu yayi yaqhubeka kwabamnandi so mangithola ukuthi ish lo bhuti lo usebenza right ne so and unomuzi futhi khona la eGoli. So nje uphila impilo ibona ukuthi right kodwa akasiyo waseGoli uqhama ngapha eNatal so niyabazi abantu baseNatal mari ba strong and banemali most yabo so abo manje ubengayikhulumi yabo indaba ukuthi ufuna ukungilobola yonke lonto kuza kubona abazali bami so nami ngikhathaza lento because sengizwile ukuthi unomama ekhaya unengoduso so ngabuka ukuthi lo muntu ungenza isilima mari yabo wayezolokho ehleli nami ngiyamwashela ngiyamklinela ngiyamphekela yabo yonke lonto engenzayo mari yena akayikhuluma indaba omshado yabo ngase ayingelinye ilanga ngathi hayi ngeke sithanda sami asambe kulistike siyobhala bo like ema home affairs kanje so hayi ke phela yazi nawo indoda bo ithinta aphina nje siyazi ke thina bogeli baseJozi ukuthi hayi indoda pressure kulama button so ayagcina evumile ke amavumo ubhuti lo bese siyahamba ke siyoshada. Hawu mana fast so send move on no 2 phela ngiyeza kuthiwa lapha eGoli hawo nele ngathenga 12.5 ye Ace ne Braai Pack hayi nabakubo bayavuma ukuthi ayihlala no2 send move no2 vele senihlala kulomuzi lo. Yes sivuma umuvile sinayi into enza ukuthi simove because mina vele bese ngingasahlali yabona abazali bami so bese ngimuvile vele ekhaya so bese ngihlala ngi1 endaweni yami so wabuka sho sinayo unesikhweli yabo ukuthi yo umuntu wamhlala e1 angazi nokuthi wenzani mangingekho so uyo wa decide ukuthi asamzohlala soyi2 so ke sasesahamba ke sawuhlala soyi2 ke nje impilo yaqhubeka kwabamnandi so kodwa mina bingikhathaza ukuthi no lo muntu waye engafuni phela okay ku festival kodwa ngiyafuna bonke because ngibona lezi zinto anazo zongiphutha lo muntu uzohamba and ngelinye ilanga makuthiwa uyashona mina ngizosala nani uzonika umfazi wakhe lo semakhaya. Yazi thina la eNatal sikubiza ngani umfazi wephepha. Nami ke shithi ngabo umfazi wephepha ke ngoba ngishadile naye ayisashada ke kwabamnandi kodwa ke iqinise lokuthi yena bengigayi ukuthi bengimthanda ngokuthi mina bengakafuni ukuyikhomitha kakhulu yabo kodwa into engenzile ngizolikhuluma nje iqiniso nelazi ukuthi into engiphushe kakhulu ukuthi ngimphushe na ukuthi siyoshada bengifuna lezi zinto anazo because abangani bami it's like thina abosi le group ephila impilo bo lezi ukuthi abangani bami baya drive abantu babo babathengela imoto babathengela imizi banabo baphila lo mpilo so mina bengakhona ukuzenzela ngemali yabo yami engiholayo so ngabona ukuthi noma nayi lothi yaseNatal angene kuyo so abangani ke niyabazi ukuthi bayahlohlana so ngibukile ngabuka ngoba umfazi wakho behlezi njalo umama wakadisi umama dethi yacishisa ingcika lento uthi hayi lo muntu ngihleni naye la lokho engikhutshela ngomfazi wakhe so ngathatha isinqumo esasingasihle kona ngizokusho nje it's like yo
kona kwangakuhle kodwa ayikho into engangizoyenza ukuze ngizuze konke lokho engikufunayo ngoba sesishadile and yonke into wayisebhaleni ngami and ngenza sure ukuthi yonke into ibhalwe ngami. So abangani bami ke bangiyalela ukuthi yini engayenza ukuthi ngimfakele ekudleni ezomenza ukuthi asheshe agudluke ukuze ngithole zonke lezi zinto. So nami ngasithatha leso sibindi ngakwenza kwenzeka ngayithola zonke izinto. Kodwa ke okubhlungu nokuthi mengihlele ukungifikisela inyembezi ukuthi isinqumo engasithatha kwakumnandi ngalesa sikhathi kodwa ngizosho ukuthi nje ngihleli lana unembezi uyangidla and angikuthola ukuphumula ufika mihla namalanga kimi uyangihlupha and mangibuka mengihamba abantu laba bathandazi mari bangitshela ukuthi ngathi konke abayenza kubo khathi babeyomfihla. Manake wasukhuluma ngokufihla all along masuthi wathatha i-decision isinqumo wasithatha siyakuthusa wamenzana sengiyazi ukuthi since bamfihla kusho ukuthi akasekho but leyo process sengithukile manje yabo manje nami phela ngasemakhaya ngathi yibo labo sisi baseGoli esasihonishwa ngabo kuthiwa imoya eGoli basopa noma emakhaya siyesitshelwe ngezinye inhlanga ngeke ngiyibize ngoba sicwasile la ekhaya kodwa nje umuntu owazi uyazi kuye kuthiwa hey basopa laba nalaba kwenzakalani abangani bakho baku-advisor and wena ngifuna ukwazi before abangani bakho beku-advisor yini leyo wayicabanga wamenzani? Mina before abangani bami bengi-advise ngalokho abangi-advise ngakho nami ngasengicikeka kuyacika bo mara ukuhlala nendoda izolokhu imemeza igama lomunye umfazi and lo mama lokho efona yabo lo muntu ngihleli naye yime engimwashelayo la yime engimphekelayo yime engimi-ayinelayo ngenza yonke into and yena uya mhlambe after 2 months or 3 months kulonkosikazi wakhe kodwa nami ngase ngibona ukuthi abole isingimla angisakwazi ukuthi ngibekezelele angisakhoni nami ngangifisa ukuthi yabo lo manje into efanele ezokwenza ukuthi ngimsuse ngoba yabo esesicefe kimi and sengitholile vele into engifunayo ngangifisa ukuthi ngimbulale kwathi ngingazi ukuthi mangimbulala ngizombulala kanjani yabo. So abangani bami bangisiza ke bangizamela umuthi ukuthi ngikwazi ukumfakela ekudleni and ke ngamfakela ekudleni ke ngaleso sikhathi sahleli naye endlini so wadla ke lokho kudla wagula because akashonanga same time wase ngamphuthumisa esibhedlela. It's like nami I was acting ngingathi angazi kwenzakalani so waye esibhedlela and only I found out ukuthi wengamtshelanga even nkosikazi ukuthi unomuntu anaye la eJozi so naleyo nto nje amanye angicika kakhulu so ngase ngathana indaba ukuthi uyafa noma uyaphila so wagcina ngokuthi ufileke bamthatha and bangafuna nokuthi ngize ngiye esifihlweni sakhe angikwazanga ngikhonanga nokuthi ngiyomfihla kodwa vele ke ngangana ndaba ngoba ngase ngitholile ngangikufuna. Ngokwesinto angazi kwamanye izizwe emaXhoseni eMaswatini kodwa kwaZulu esimene njengamoshonelo umuntu oyazila wazila ke khona ke noma nje wanelo wafihla eGoli nshama after tears washaya after tears nabangani bakho nathi hurry made successful. Ufuna uqama manga don't wanna lie kuwena ukuthi ngazila cause njoba ngishilo ukuthi nganginalo uthando oluncane ngayi kodwa kunezinto ezazilokhu zingithena off so angizange ngisibone isidingo sokuthi ngimzilele ngizomzilelelani mara umuntu vele anyanga nokuyomfihla ngiyanga esifihlweni sakhe and abantu bakubo vele bayangizonda and bathi yimi engimbulele vele lezo insolo lezo bayangithuka kunamagama eza ngakimi so ngathi isiphi isidingo sokuthi ngiyomfaka nengubo ezimnyama ngizogeza ubani ngoba phela fanele ngigezwe ngathi lokho and ekhaya vele ke bebengayiphasisi le ngoba akazange akhokhe namalobolo besihleli wasihamba sayoyibhalela so ekhaya bengayingeni wakwingena ngathi mangabe ngiyazila ngizogeza ubani kathi hayi ngeke azilimezi yetsheni. Useshonile hayi useshonile usumbulela bamthatha bakutshela ukuthi ungezi emncwabeni usele emzini wakhe mina mangathiwa umfethu uhlala eGoli unomuzi lo muzi ufana nothi wakithi ngokwesintu
umfana kanawo umuzi kababa wakhe. Manje emzini kamfowethu ngifike ngithi kusemzini kababa la. Mangibona umfowethu wenza into ebhedayo emzini wakhe ngifike ngimthethise ngithi mfowethu wenzani emzini kababa. Yabo. Bathini abakubo usele nomuzi and unonkosikazi ngicathi inkosikazi kube sebenza fanele beyoklima whatever leso uklima ama blue card, pension fund, UIF then nomuzi lo hlala kuwo. Kwenzakalani? Phela mina ngugela ngithi wase Alex. So umama lo wasemakhaya akazi lutho and futhi ubengashadanga. So mina bengishadile nginana amaphepha. So yonke into ibebhalwe ngami. So abakhona ukuthi bengilwisa and abantu basemakhaya abakhona ukuthi bazoye ezinkantolo lezo zinto abazazi. So mina vele kwamuzi manje ngifakile abantu kuwo lo muzi loyo ngiyawurentisa cause ngifuna ukuthi ngiyithengele wami umuzi mhlawumbe la koSentini kanje ngiphume nje indaba yase Alex yabo yonke indaba yabo kuhlala lapha cause nalwa muzi ngathi nje khona isipokwe kusabo. So into eyenza ukuthi ngize ngifaka abantu ngoba ngathi lo baba ulokho efike ngihlupa yabo even nasebusuku ngikhona ukulala. So yona lento engenza ukuthi ngize ngifaka abantu lapha yana. So bazama ukungilwisa kodwa bahluleka ngoba manje ayikho into ephathekayo abanayo and ngeke beze bemelaneke nami ngeke beze bekhona. Hey. So usibhalelile la wathi inkinga ukuthi lo baba uyakuhlupha. Kwenzakalani? Njengoba sengishilo ukuthi kwamuzi ngiphumile ku abongi imali ngitholile ngathola zonke izinto kodwa ngangitshela ukuthi konke lokho kuzongijabulisa kodwa ngiyabona ukuthi injabula yikho kunosizi nje nomunyu yabo mangilala ngathi ngahleze kusemini because mangizolala angazi ukuthi kumele ngenze njani noma ngikhanyisile lo baba ngiyambona uyafika mengafika mhlawumbe like ngiyathi ngiyambona nje uyangena lapha eminyangweni and kwesinye isikhathi ngivuka ngijulukile ngathi ula endlini and kunama voices akhulumayo. So ngiyasola ukuthi labantu bakubo basukuma because hayi uyangihlupha isipoko sangampela futhi. So manje ngifuna usizo angazi ngizolithola or ngizokwenza njani ikona ngithi angiphumela obala ukuthi ngiyazi ukuthi yimi engenza something kuyi ukuze ashone mhlambe ngikwazi ukuxoleleka noma abakubo mawusikhonto abayenza bangixolele. Kuye kuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma. Nginenkinga yombukeli lapha emakhaya. Angazi noma lelo daba sothi usisa kaxolise kubo kamkhwenyana wakhe wephepha. Noma sothi usisi akaye kubantu ababona bethu kumshanga makhathakhatha. Angazi. Uweke mbukeli ijaji lethu la ekhaya. Uhlezi lapha ekhaya uzo sicacisela ukuthi iyiphi indlela eright usisi okufanele ayithathe. Maybe sohamba nosisi siye ekhaya kwamkhwenyana wakhe. Sifike udaba ahlambuluke ngoba esho ukuthi cha uyakuvuma ukuthi wambulala. Noma sothi usisi cha asiyombonela izinyanga zimshaya ngamakhathakhatha mhlambe isipoki noma lokho kwenzakalayo empilweni yakhe kuphela. Uzositshela mbukeli lapho kwi-comment section kodwa ngifisa ukwazi ukuthi usisi yena ufisa kwenzakaleni. What next? Ufisa kwenzakaleni sisi wami? Isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuya kuboka kamkhwenyana yena lo bengishade naye ubaba ngiyoyithoba phambi komndeni wakhe. Ngifike ngicolise kubo ngibatshela ukuthi yimi. It's like ngifuna ukuyoconfess ukuthi bangixolela noma bangixoleli nginandaba kodwa ngifuna ukwazi ukuthi khona into abayenza yini. Mawukuthi abangisizi bona ngizobe sengidlulela phambili amthola uncedo wabo kubantu laba abaphatha amakhathakhatha kodwa my first step ukuthi ngifuna ukuya kumndeni wakhe lo baba ngiyocela intethelelo ngiconfess ngisho ukuthi yimi engenza ukuthi umntanabo agcine eseshonile. Usesho lo yena usisi. Yithi laba sibheke esigodini ngeke ngisisho. Sakhona la kwaZulu Natal. Siyocela uxolo noma ngazi kokwenzakalani kodwa usisi uthi ucela ukuthi ethole ithuba lokuyoyixolisela. Hey. Mbukeli ngicela sivale le ndaba angifuni ukuphawula. Indaba nami nginezami kodwa ezinye ngathi izinkulu zindala kunami kodwa khona ababukeli abadala abazoyibuka le daba le.
sebekobe sebesithiphisa ukuthi makuthiwa siyayihenglisha siqhubekela phambili iyiphi indlela eright siswami angeke ngivalelise ngoba mina nawe